Pozdrav dragi moji, dobrodošli u novi video, dobrodošli u novi video recept. Danas ćemo praviti jednu tortu bez pečenja s makom. Ja sam sigurna da mak volite ili ako ga još niste probali u nekom kolaču, dajte mu priliku jer ovaj kolač će vas oduševiti. Prije nego što krenemo s video receptom, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, pratite me na Instagramu, na TikToku i na svim drugim društvenim mrežama. A mi idemo na brzinu napraviti ovaj odličan kolač s makom. Za sve ljubitelje maka, ovo je mak torta bez pečenja koja se topi u ustima i koju ćete obožavati. Ja sam jako velika ljubiteljica maka i ovaj kolač me je stvarno oduševio. Spremite si i ovaj recept i pravite ju već danas. Za pripremu ovog fantastičnog kolača od maka vam treba svega 15 minuta i najduže ćete čekati da se kolač ohladi. Zato ja kolače uvijek pravim navečer kako bih drugi dan mogla uživati u njima. U lonac za kuhanje stavite mak, šećer, vanilin šećer, griz i mlijeko. U vruću smjesu dodajte maslac i zatim dodajte mljeveni keks. Smjesu prebacite u kaluk promjera 22 cm i dobro ohladite. Za preljev, odnosno ganaš, zagrite slatko vrhnje i s vrućim vrhnjem prelijte bijelu čokoladu. Preljev izlite preko torte. Ukrasite ju po želji, ja sam ju ukrasila mljevenim petit keksom, a vi mi recite koji kolač s makom najviše volite. Kao i uvijek vidjeli ste da je ovaj kolač vrlo jednostavan za napraviti, stvarno svakoga može napraviti, a mogao bi vam se jako svidjeti, tako da spremite si ovaj recept i pravite ga već prvom prilikom. Ja inače volim kremaste i jako hladne kolače i sviđa mi se što ovaj je bez pečenja, mak se uopće ne osjeti toliko intenzivno, savršeno. Evo, javite mi ako ste ga isprobali i ako ga možda isprobate. A mi se vidimo jako brzo u nekom novom video receptu. Pusa! Mora Antonija malo i probat kolača. Savršeno.